Pa ovaj Master Leader program je zapravo nešto sasvim drugo, sasvim drugačiji program nego sam pohađao mnoge programe o upravljanju, menadžmentu, pođenju s ljudima i tako dalje. To je nešto skroz drugačije. Fokus je skroz drugi. Dakle, taj nekakav pogled u samoga sebe, gdje si ti tu sa okruženjem, zapravo više s tog vidika, a ne šta ne valja u okruženju ili šta bi trebalo promijeniti u okruženju, treba zapravo početi od sebe. Ta nekakva potreba za samorefleksijom, otvoriti oči i zapravo početi od sebe. To je nešto što je drugačije na ovom programu i zbilja po tome u mom dosadašnjem iskustvu je jedinstveno odnosno na sve ostalo. I kad bi onako izdvojio jednu stvar koja ti najvrijednije što nosiš za sebe, šta bi to bilo? Pa, evo ga, uroniti u samoga sebe, suočiti se s tim nekakvim svojim unutarnjim kočnicama koje svako od nas vjerojatno nosi sa sobom u nekom segmentu, znači suočiti se s tim svojim takozvanim sjenama i biti zapravo voljan poraditi na tome, na tim sjenama, na tim otklanjanju kočnica, ali zapravo znamo svi da je to dugotrajan put. Nije to jednostavno, jer ta transformacija, to poboljšanje treba opet postati dio tvoje autentičnosti, a ne nešto odglumiti.